kan ngai kan pa Pu MS Dawngliana November ni sawm pakhat sang ni som ni pani tlaidar thum le achan vea chatuan ram min pansan ta pualin hun ilo mangang u he hun hi amah mangaya laina tu chhungkhat laina thenrual cha mun shang omten milo man pui turin kan sawm cheu Pu MS Dawngliana hi Pu Thangsanga Chhehlawn leit le Pi Tlanglawmi Sailo leit fapariat zinga naupang dawttu niin October ni sawm chhungkhat zakwa somruk pakhat khan Pangzawl khwa a apianga apian pui unau tele an ko pui te chu si lungmona leit husband of si zamani leit zemabok si saikaya husband of si rual chingi Pangzawl si rilru leit Ramthar N si Ramthangi wife of R Rozama leit sertlang pui si lalfaka husband of sang doli Ramthar N lalrin omileit wife of shangkwaya leit tuikal south MS Dawngliana husband of Vanal Ruati tuikal south le tlang cham liani leit te anni kumsang khazakwa somriat pathum mei ni somni palia piwanlal Ruati lungrang south nen UPC headquarters biakin upper khatla a in niin pastor R Hriatrengna ain vontira fanaumal som na changin fanu pathum le fapa pakhat anneya tu panga annei bok afate Linda lalnun sangi vaivakon lal chakimi wife of lal ruatfela tuikal south lal thomoya husband of lal ramngaki lal famkimi wife of arlalian sanga chonpui le David lal chanchua te anni anu Tlanglawmi Sailo hian athi sanma awangle an chung ko harsat na awangin le kha azir thui theilova kumsang khazakwa somsari pakwa a sipai Assam Rifles a atangta a sipai atan chung hian Shillong Nagaland DGR le munshanga omkwalin taksalam harsat na awangin kumsang ni parukhan sipai atang chuan a pension ta ani sipai anni angin sipai kaushan Assam Rifles Church kaushana an loi china UPC kaushana tangin Presbyterian kaushana an luta Reverend Zoramoya kuta baptisma achanga chuta changchuan kirle to lovin athi ni thlengin tuna aloina Presbyterian kaushana hian a umta ani hetia ana atanga achol nu hian an loina Assam Rifles kaushana theito choin ain manga atharau nun mason na le rongbol na a in cher chhonan kumsang ni som pakhat khan Presbyterian Bible School a azir le a kumsang ni som pani khan Assam Rifles kaushana twal upa atana thlan ani hemi kumvek hian Sinod Multipurpose Training Center a ninga atang ni som pakwa September thla khan 17th Lay Leadership Intensive Residential Pastoral Care and Counseling Training Course azawle ani kaushana ani na chel to te Kaushan Assistant Secretary sangni som pani sangni som panga sangni som pakwa atanga sangni somni pakhat Kaushan Secretary sangni som pathum sangni som pali le sangni som pasari Kaushan Treasurer sangni som pariat naupang Sunday School Superintendent tin sangni som pathum sangni som pangakuma BL Standing Committee Member aniya sangni som palia branch KGP IO niin sangni som pasaria kaushan meche IO anibok hetia kaushan tana achaber lantuma malam apan me klain taksabor som na in atlak buak ta a atan chet a hartak deu awangle a ulsam jok dona alanawangin kumsang ni somni pani January thla achang khan tuikal South Presbyterian kaushana hian an loita ani pasisel le harwang tak ania asipai chan lai po a boxing khel nuam ti em chin ania battalion silai ka thia ma soive hat ani kumsang ni panga engimolai atang khan akhu borvel asoisel chana anapo atho that thei tak lo awangin April ni khat sang ni parukhan Assam Rifles atang chuan a pension ta ani
patuar chel tak ani awangin anna hi a inbo be tir ngai lova a thei chung chu ding chunga pal atung sham chin kumsang ni sawm pariat khan akong na ati china doctor te po voi duai lo an rona anat na chan tak hriat lei thei ani lova kumsang ni sawm pakwa april ni sawm pakhata in entir turin shillong ne grims an pana ngun taka an lo en nuwa kumsang ni sawm pakwa april thla a chuan chuap cancer last stage ani ti hriat chhuah ani ta a guwahati lama chemotherapy ti in hun engemaw chen an oma covid chileng awangin aizol lama an in enkol chhunjom ta a kumsang ni som ni pakhat me ni som khan a chuapa tuitling a om awangin Ebenezer Hospital a enkol ania me ni som ni pariata damdoi in atangin an chuaka in lama anupui le fanauten an theina song hlanin an enkola a cancer kian ru lam akhoi awangin atan chet son zung po ahar sata a achunga thil thleng awang hian avui ngai mia lova a thei chung chu midang te boy lovin ma ni a in enkol atung sham china kumsang ni somni pani July thlatir lam achang khan akhwa asik chana a reidewa thoklama har satna ani awangin July ni somthum pakhat khan Ebenezer damdo in lama bok dalu ani le ta a doctor ten uluk taka anhan en le nu in cancer zun zam hi alo trider na sato hle a thei dan anga enkol ni in mason lam aya niam lam apantak se awangin August ne rukzan khan ICU wa dalu ani ta a hun engemaw chen ICU wa enkol ani nu in zia om lampan zelin HDU wa son ania ma ason chho zela alana wangin September ni somni pali khan damdoin chu an chwa santa ani in lama hian anupui fanauten duat takin theitopin an enkola doctor le nurse ten adam theina na an thiam na le theina zong an lan lain chunglam rem ruat na thazok ron langin pakom nuam chung le khatte hui khom tu atu le fa te chian ang maya kom bor chin pa le pu ngai tak chuan November ni sawm pakhat tlai lam dar thum le chanve khan leilam po na aya van lam ko na sathak chu chang ta zokin chatuana damhlen turin min local santa ani
xin không ít dỗ dâu ngaih kan áo ta qua nu tiếng sẽ chung in mà sẽ van câu na zo min chan san ta si kan nai em se yêu đi ông thấy đón lâu khi lệ mây rò tìm đục thu lên căn sang chi lung ngày chung gì na bia ram ngồi à chua nát lệ she om na ren om lâu na ta sắc lâu in cái này Krista Sara kan in tok le ang in chen na om to ngai lo ngaih kan áo ta qua nu tiếng sẽ chung in mà sẽ van câu na zo min chan san ta si kan nai em se yêu đi ông thấy đón lâu khi lệ mây rò tìm đục thu lên căn sang chi kan lo me zua ba ro lu min hut chia te hele dana thil lu lam ni lovin ro hlui xua inei phak phô thin kha rong bol sakin ke kan ten ve selang ngaih kan áo ta qua nu tiếng sẽ chung in mà sẽ van câu na zo min chan san ta si kan nai em se yêu đi ông thấy đón lâu khi lệ mây rò tìm đục thu lên căn sang chi trap su kau le nau te u bang to ro ka chunu bang to ro zua pa sawm aleng ta phẩm khâu bụi tuôn lúa mà nuôi thử bàn dài rê to rau cái
zua pa afam ta hele ko hara ka chunu le una ka shil hai nghe nem ka thiam big silo lung ka vai lua e luai thi an nul otla ni tinin drop su ta ule nau te u wan to ro ka chunu bang to ro suapa song alenta fam khapui wal nuama nuôi thì no ban sai re to ro nem ra cái rel thiam lâu nem tu bom chua si lâu hian mo xua ngài nuôi thì cắn nu lệ tri nau te u bang to ro ka chunu bang to ro suapa song alenta fam khapui wal nuama nuôi thì no ban sai re to ro bang to ro Chu
Kami tuy mình chúc phải sẽ ta
sawm chuanin lal thut thlenkianga min ron bua fana ngel le tam kane fakin kan lo sayana lal thut thlenkianga min bua van ko kher moya min ron zon chuanin lal thut thlenkianga min ron bua fana ngel le tam kane fakin kan lo sayana lal thut thlenkianga min bua fana ngel le tam kane fakin kan lo sayana lal thut thlenkianga min bua fakin kan lo sayana min ron bua no pui na ka san to lal thut thlenkianga min bua